Khapangni takoktai bukuksong zorani news ni kok sukru pandawa norokno haina hai lamsogo tamnika sal kisa salni saltam ani sakni haikaba kisa biji tongmani bagai norokno zorani kok sukru panda phunugui malia phiaba tini norokno sal tongsani no tini update kisa rinani naimani norokno rinai tamnika tabokno bubagrani message tabokno tirpra hasteni tipra sarok rajnutik khaine political khaine public jotoni thaniwo bubagrani kaisa message phaisok paikha joto hasteni lukurokno tamnika salkuduk ma romoi bosor ya romoino panchayat board haikaba BC village committee election khaijagya tongmani tabo buskanga election khainani phasingo phiaba tipramotha byang phasingo batainai BJP baido थांनाय लोकसभाव बातायलायखा BJP बाय कथालायै अमायख्लायनो सुबा लायै yang salka babai फाइसिंने राजकुमारी कीर्ति सिंह देबरमानो द MP सिनामका फियाबा ताबुक बुसकांगनि विलेज कमिटी न बाहाय खलायै तिप्रामथा साबोबाय बातायनाय बेलायनो लोकरा कन्फ्यूज जोङै तंखा फियाबा बुबाग्रानि अ मेसेज रिमाने अ फेसबुक पेज हायका बिनि पुसो जे सैमानि अ जागा अबनो सराय ओङै तंखा सिगनेल ओङै तंखा तामनि इंकाय साकनि फानबाय साकनि सुकमानि तिप्रामथानि साकनि फानबाय तिप्रामथा साकनि सुकमानि बाय बुसकांगो पंचायतनि हायका विलेज कमिटिनि जे बोर्ड आबोसों रेडी तंना नांनाय तामनि हिंगांकाय जतो जागावनो विलेज कमिटि जागाव आंसाक बुबाग्रा सुबानाय जतो जागानो हेल्प खायनाय तामनिका तिप्रामथा कायसा फान गोनां शक्तिशाली ओङै तुमुंनो बास आखांगांकाय बरग्रक खायनो तिप्रामथानि थानिव पानाय तामनिकाय तिप्रामथा कायसा एरिया वाइज कायसा जागा सिमि खलायै बातायनानि माहाय दंग्लाक तामनिका जतो एरियावनो तिप्रामथानो कैंडिडेट रुवै तिप्रामथानि बखाक्तै अमायखा कायसा फान फुनुगै ताबुक रेडी तंसिदि ताबुक टिआर तंसिदि अमाहायनो बुबाग्रानि मेसेज तामनिका ताबुक बुसकां विलेज कमिटि तोमंनो ओंखांखांखाय BJP बाय तिप्रामथानि हालक बाहायनाय IPFT बाय हालक बाहायनाय अबनो क्वेश्चन बुदुक ताबुक बसराय दं याको फियाबा हाइफनो बुबाग्रानि जे पुस खाइमानि यागुलो अबनो कक सिगनेल बुसकांगनो हुरै तंखा तिप्रामथा शक्तिशाली फानगोनां तै बुसकांगो रेडी तंसिदिनि अमायखनो साख्लायमानि बुबाग्रानि फाइसिंगा नुकजाखा खापांनि ताखक ताइ बुखुकसं त्रिपुरा हास्तेव राजनैतिक पलिटिकल जों नासिगै नायखांखाय किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि राजनैतिक हायकबा आ जागानि विधानसभा केंद्र बांलाई फाइमा हाय नबार कतर फाइमा हाय कुआक्तै बायतै थालिग्र यांगवासि लीलागो यांगवासि पताब माइरो किसिलमा हाय ओङै तंपायखा आरोनि राजनैतिक किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि राजनैतिक तामनिका टीटी एडीसी हापांनि एडीसी नि CM पूर्णचंद्र द आ जागा तंगो आबनो कारि बाहायनो BJP नि फासिगै नासिगै नायखांखांखाय मिनिस्टार रगबो साइ थांगा ताबो खायना हाय MLA ओङै दङ आरो रामपद जमातिया फियाबा राजनैतिक महल हायखबा राजनैतिक बिसिङो हाबै नायखांखाय पाब्लिक रगने खूब बुंमाने पाब्लिक रग मुसुङै दं माने आबो पुरन खायजा ग्याङै दं माहायनो नबार सिपसामानि बाय दल किसिं दल हामिया खायलायनानै ककसिल सालाय दं माने ताबो थागलाया ओङै कुथुं ससियेल मीडिया भाइरल ओङै दं माने हाय नुक जागै फाइक्या तामने हिंखाय तिप्रामथा आ जागाव फान गोनां ओङैनो किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सिव एडीसी नि जराव द टीटी एडीसी ताबो CM पूर्णचंद्र जमातिया आ जागा ताबो CM साइ CM नि आसक थायो फियाबा BJP बाय तिप्रामथा तै CPIM बाय खलायनानो कारै कांग्रेस रग बाय बातायलायनानि हायकाबा खलायनानो कारै तिप्रामथासि हालक जाया लाइ तंखा किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सि वो तामने इनका सोशल मीडिया फेसबुक पेज रगो फेक न्यूज फेक वीडियो फेक हामिया चित्रा
senamui tongka omai rok bahino baira lengi tongka seng nasigai naikangkangkai zonal chairman ajaga Subodh Jomatia abono karei bahino tipra mothane ADC CM ni Purno Chandra Jomatia ni yagra hen hrimano Rajesh Jomatia Subodh Jomatia brok no seng nasig naikangka brok ni Facebook page rogo nasigin naikangkai nugoi tongka tipra mothane no active warrior rock David Mura Singh abono karei bahino Rothindra Jomatia brok kok hamya piri tongka Congress no kaham sawi Congress so tipra mothana habrina ni bagi kok piri tongka nei omahai social media rogo bahino tabuk dol kiching dol omahai khlai fake video snam lai cut shot full video ri yawe cut khlai omahai ke video snam snamoi dol kiching dol kathalaya group vision khailai mani baksa yang tipra mothani no block president by kathalaya yang TTIDC ni CM ni dol khaksa yang block president rok ni dol khaksa yang Rothindra ni dol khaksa yang David ni dol khaksa anglaiei nobar kotor jorawo watui phaiei mai yang wase petap yang laifang bufang rok thalik bufang rok yang wase petap mahai rajnoitik tipra mothani political thung khola environment thansa ne je khorang tisai tong mani Greta Thunberg ne khorang tisai tong mani kila bakma constituency o belaino deraja khalok tamrinkai sabo group vision khai kila bakma constituency o sabo aro sukini khai sabo oro group vision khainani bagai false hayakaba kaisa fake video sanamoi dol kissing dol omai khlai a jagao social media rogo Facebook page rogo post khailai tokor lai tong sabo bai CPIM Congress na BJP na tipra motha phiaba a jagani party mong abo tai kebia tipra motha bai mothano group vision khailai tumung nom haika tongkhangkai group vision khailai nani dol khaklainani hamya salainani bagi to bubagra phrungya phiaba bubagra joto si thansa khainani Congress panangte CPIM panangte potirpot party rokno si taibo thansa khainani wansugui tongmani jagao tumung no group vision khai tipra bo motha bai mothangai tongkhangkai thinango halok bomahai ngai basa no kila bakma constituency o obono thinango nasinglai jak tamninka belaino o je post khailai mani bisingtei Facebook page o je text khailai mani bisingtei belaino kora kuri haino ngai tongkha brok ni bisingo phiaba yang social media rogobo jora pas halai inglain tongkha obo thinango bubagra busujratei methebno busujratei solution khaino thansani halok thansani khorang obo thinang busujratei thangno obono nainani norok post khaimani screenshot tai brok tamo kok salaikan norok kisana nai di tamni karo Rothindra Jomatia David Mura Singh brok ni part alada tei abono kare CM Purno Chandra Jomatia Rajesh Jomatia tei aro Subodh Jomatia brok ni dol alada hai tei yang phasingo nainai kangka block president Jyoti Jomatia sung dol alada hai omahai party monglai tongkha phiaba thansani jora omahai tam bagai ong obuno sungmung kotor TIS खायदों नुमा खायलेबो सक्सेसफुल खायदों था आरो बेफोरनि TS नि TIS खौ TS यो आरो
बने परे इलेक्शन सिगां आइगे प्राइवेट ती प्रोग्राम रे लिखाइनो को माइके लिखाइबै चैलाइबो न ओइ मसे माता बारि सिं चैनाय सारा तिप्रा माइके खाने जे कवर बना तो डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट यो बोबाग्रास दा गेला हबा बनबो संजा संमासे ता खाइदि हिजो बना खाइ के तमने न ता आइगे बोबाग्रा इता गेबेन टीआईएस सब खाइदि मुमा खाइलेबो सक्सेस बखाइ रखा सारा तिप्रानि टीएस निने टीआईएस सब कोइ टीएस यो आबो न यो बने परे इलेक्शन सिगां आइगे प्राइवेट ती प्रोग्राम रे लिखाइनो को माइके लिखाइबै चैलाइबो न ओइ मसे माता बारि सिं चैनाय सारा तिप्रा माइके खाने जे कवर बना तो डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट यो बोबाग्रास दा गेला हबा बनबो संजा संमासे ता खाइदि हिजो बना खाइ के तमने न ता राजानि थीम तिप्रा म थन्ति त थासा सिनाबले नि थीम नि टार्गेट त थासा सिनाबले बने बागै ताबो बरक सावो बीजेपी तंगनाय रे तिप्रा म थ जॉइनिंग खाइनाय कांग्रेस तंगनाय रे अबिबियां थांगा ए बबो कांग्रेस खाइ न रखसि बपिन और तानि फाय ब कांग्रेस खाइ बने दल त बै तिप्रा म थ जॉइनिंग रनाय तिप्रा खापांनि ताकुक ताइ बुकुकसं ताइ जों नासिगै नायखांका दिनैनि कथमा हायखाबा जरानि निउज कक सुक्रु पान्दा नरकनि बागै जों नासिगै नायखांखाय राजनैतिक न कारै बाहायनो त्रिपुराव त्रिपुरा सारकनि तं हालक तंमुं इनभाइरमेन्ट हदा दफा ससाइटि समाज न जों वानसगै नायखांखाय बेलायनो लासिमा सिंसा फासिङो थाङै तंखा सिनि त्रिपुरा सारक तामनि हिंखै त्रिपुरा सारक न जों सोशल मीडिया रगो जों नासिगै नायखांखांखा अमाहायनो आबनो कारै बाहायनो जों नुगै दङ ताबुक कायसानि बोरैनो ताइ कायसा खालायमानि कायसानि सोलाबाय ताइ कायसा बोरै खालायमानि ताबुक हुंखांखांखै खुनजु रक्सि वासुलायै खुनजु रक्सि वालाय खुनजु सकागलाय तंसिगौ अमाहाय बोरै गनै नाथानो बिसार खायना थांमानि अब ओंखा नरक साइमांखाना गाबरदिनि राजेश देबरमानि बिनि बोरै खरकनै ब नाखा फियाबा खरकनै बोरै नामानि यागल बिहिक अख्रा बिसार खायका गाबरदिनि कमिटि हल नग गाबरदिनि कमिटि हल नग राजेश देबरमा बोरै खरकनै नामानि बिहिक अख्रा ब बिसारिखा तामनि बोरै खरकनै नों नानानि आं बिहिक अख्रा गसिलिया खरकनै तंनानि आबन बागै बिहिक अख्रा लुकुरकनो बिसारिखा फियाबा आ जागान राजेश त्रिपुरानि राजेश देबरमानि खुंजुर द वार जागलिया तै कुबुन तै खरकसा थार पार्सननि बरकनि खुंजुर वार सोलायै आ जागा थैसाकसा सुरु केबनि बा उर पार्टी लायै बेलायनो तमुं हालक सित्रा आङै थांका कमिटि हल नग बिचार खायै सल्युशन खायनान लाकय उल्टा आ जागा केबनि बा रांसंनि सेनका माखा केबनि माथिया बायखा केबनि हय हुला आं लायै आ जागा बेलाय उर पार्टी लायखा फियाबा ताकुक ताइ बुकुकसं अ पार्टीमुं बेलायनो त्रिपुरा हास्तेव कायसे सेलें जाकनाय पार्टीमुं बेलायनो हामिया पार्टीमुं तामनि हिंखा बिचार खायनान थांतानो माहाय जे पार्टीमुं पार्टी दं मानि अब त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा सरकनि बागै बेलाय सेलेंमा सिंसा तामनि हिंखै बाङै फायका त्रिपुराव ताबुक त्रिपुरा सरकनि तमुं सित्रा अ तमुं सित्रा रक तमुंनो सलाय जागिया हिंखै थिनाङो जे त्रिपुरा सरक थांनानै बागै जे सभा खायतों माने न कारिबो साइड बाय yang drugs amani yang बोरैनि अमाहाय yang हाय पत्रिपो तमुं लेगि लागाय अब कायसे थिनां समाज ससाइटि ओ तला खिख्लायनानै बुमुं सित्रा खाय तंखा तै मोखाङो कसम तोसोमै सिलमाहाय समाज ससाइटि दफावो ताकुक ताइ बुकुकसं नरक किसा नायनायदि आ जागानि पार्टी मुङो तामं लायखा चला साइ yang किजम मुरबि साइने बस आरा पंचायत नि बरर रिप्रेजेन्टेटिभ दङ गोजान सलाय बस फैबाय जाम नाका खाबिया सा फादार सा पार्टी मुं पार्टी लागिया तो बोरै खारै तांमान दातै बिजा पाके दो बिजा फेमा साया बर पक सलां पदन करे आं तो दुनिया खाला ए बिजा पाके खा कोन खाइ मारिया खाना का साबे खाबा खार खाके बारन दारान कलाइसु बुं दम राजेश भाई साबे खार ते मसा राजेश भाई मोलिका ए बर खाइबो थका खाथन गा तामन नका खाके नका खाके कोन खाथन नि खालाकिया बर बोजागा 6 बছর तो क्या
사자마. 정말 아니 가야 돼. 재미있다. 그게 뒤는 얼어 뭐 자가고 비사랑 라면 뭐 가부디 고무디 홀로. 가비 검도 홀로. 그게 아무는 뭐 자고로 타본 거야. 부산이 갔다. 우리 타버만 와 부산이 뭐 타버리고. 머리카락 나 지금 나이도 나면서 비자니 와이면 타봐라 좋다. 뭐 무슨 신할 뭐 한국 시내 봐요. 비자 가자고 뭐 봐라. 알았지. 뭐서 가야 시라롱 또왜 좋아 가이 나르다가 앞으로 비자 가자가. 앞으로 뭐 다성 커서 가냐. 미리 사범나 바람 보라. 저도 되면 아스게 신할 거. 다분히 그 발로 또 가자 스포츠 거 아버 땀니 박은 카. 뭐야 뭐라고 하겠다 오빠. 삼냥 뭐라고. 아 그래서 뭐라니 뭐야 뭐라. 파용 보고 파용 아 무리 골라피. 어르신 파인룩하게 뭐 투자서로 바삭 그만 파리자 바삭 뭐야 뭐로만 매번 뭐이 되고 뭐 그런 파인 안 보고로 블록 기대버만 안 보면 감사 사고 감사 무슨 발한 뉴스 하지 말아요. 바라는 거 비싸게 하나 받겠다 이거. 그렇게 바라니 맛이 그냥 있어. 넌 문에 계슬라다 버려. gulapi dai bihi ko buri jagat ko buri mereka para basin guys para basin oh ane ang phayo akun wasi jang leke o je buri kun wasi gisang thai kun wasi sanya oh jagawa bisa rumah jagawa bulannya naka oh jagada kamu tuh ini bisa orang lain eko ani besai buri alka buri tui no hayo bo agi khari thangjak langai ke soibo sorkakha ke tau phayo ang besamak thamtei porir wo sar wo pusi tongo ka buma buha tongo bon buma buha ta ke abono rong tei rabar rawo buni lebar thangwo ke besar no pusi toroi tu bukha ke tau bo soibo son pore phai ano bui togoi ikoan bukne ro phujang ma khatre mane omon sakang bo omka ta phujang mane ya ta phujang man ro ga sa se ko omoge tebo 2-3 mas sakang boni baham jak song bona ma song ano bui togoi tosa khayo omhake ini bekerja an bu perang zek kita bong na tirok bon ka song ra su bong atio je ini besani kami bo apa an besani kami bibin saru para kabur bibin saru para ini para ke an para khambar bari Gabudino, norka hamdalah janala. Agi hamdalah nyawa. Abuni ya kalau bersama kami ni, mama ni ya kalau tabu. Bo posisi besar kah kasang kajang mani. Ya tabu, bo alkeberi lang taman ke soal besar kata. Ke bo tabu payai, itu anu bui togoi non kare rohka. Ke abono anggo, ani tong thai sikeri tabu, tong thai nai tu nanggo. Ke bersama tam khanyai tam ke porinai sarnai bong no to bong ni live tong ko ani to pai thangka hai pono bong ni bagai pono ko omon bagai salanya ne or tina sulaiman ta tina sulaiman pore tam lake sulaiman pore da tabu ani busaino a khari thane chalano job naw tong puro boni ka song phurungu ta bono hage sari ke ani nok ni dara pin ni busala bosaka eko bui ka kok sa tong puro ta sari ni no ta bose ngai bose be ko tama thakar tam nok ta patang ni bob na han kuri phai be di ba la thakuk di ni ke uru ngai ta busala tong la tharo ro dok te ja no meeting bisa rota andara buzaka pin busala tong ba kya to ke buzaka nano boni kaka sati be phoro go tabo ni besani bin kaka no sate bukhata yang ke tini to sungoro kemam borongno injur no ka ka bokhor phari jang no ka ka khundur ka jang no ka amrong to yom ka sa bujo omo to sir abo kisem sa bulai thine ku thane thangbayo bulai khai ka ba bong la thabai nang khana chini ya ko no kare yak sibisi bong ya la tha tongo rot tongo bong la tu jang kha abo to borok ngable bono ma da bon nang kha abo sai me da tini oro je nong ni je meeting mane omo bo jaga ngani Komiti hall Gaburdi panchayat Gaburdi panchayat hall ni komiti hall ta nang tabu tam nai tong sangke ang nayo sar omono sidang do khai tu busamak tham tongo tongoi jai thanangan busarong no tam bo busa lamaro amon bagai salanya ne miyong sa khanya ne phaiman
Ningkini ni busai bekang na musung na kaya ama ya kuno ni tani tamu bahaya wancung. Sajung pakai 20-25 bosan berapa paidung, bon bagai yang tunggu, nasi ni tunggu, teka saya songser kan angka bonang jaga ini ya. Ini mung ke? Anbung gula bida berma. Besar morok na ni? Thadina 40 sukak nasar. Ini serai ke? Ani serai okora taklai sekali aro masa temasang ke kelas 8, temasang kelas 5. Itu na pori dong. Abono kare bahaya Dolai district Koromsora division by Khobjak IPF tirokni joining program namani kuna beser atom uyang omhaibrok ni samung ngain tongo tamni kai tipramo thano karei aboni sikanga IPF tisi oro phan krak tongmani pheba tipra atabuk IPF tisi kona beser omhai khlai tabuk Brok ni bahaya joining nalai mane omhai kothoma asai phaikya Koromsora division ni senior social worker retired person MBBWS ni senior adongrok Brok IPF tigo joining khailaikya Brok no lasa gaido nakha IPF tini central JS Sopon Deborma Pradip Deborma vice president IPF tini Buddho Deborma JS IPF tini Brok o je bana romo hekaba brong thane IPF ti joining khane rokno Brok lam sogoina ka norok kisa khanai nadi Brok tamo shakha Sondan Debormana tini party olam sogo Sondan Debormana IPF ti olam sogo Sondan Debormana IPF ti olam sogo IPF ti long live IPF ti long live Sondan Debormana IPF ti olam sogo Kalian mayasep kabak lai tong lai nai Kalian mayasep kabak lai tong lai nai IPF ti হামবাই যতন বিশেষ করে চিনি প্রেস মিডিয়া নরক যারা ভাই সপাইনি রকম পাইপলাই হামবাই তিনি जों করমছড়া আইপিএফটি ডিভিশননি কাইসা এক্সিকিউটিভ কমিটি আচুকলাইমানি চিনি যে মূল উদ্দেশ্য এজেন্ডাও দङ ফাইনাই বস্তাঙ্গ 23 তারিখ অগস্ট जों দিল্লি অভিযান আগিনি হাইন 2009 থেকে 2023 জরা থাংনাই বিসি জরা যেভাবে जों ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হুড ডিমান্ড দে জন্তর মন্তর থাঙি পালাইমানি হাই অথবা ত্রিপুরাও ক্লাইমানি হাই তাকলাই जों 2024 আव ক্লাইনা থাং দङ আবনো তুই প্রস্তুতি হিসাবে जों থাংনাই 22 তারিখ জুন দশরথ ভবন চিনি এনসিসি কনফারেন্স नि बिसिंति जों आबो सिद्धांत नालायखा नाथाय अ सिद्धांत मुताबिक जों दिनै करमसरा डिभिजन फाइ पक सालायफैखा 2 नाम्बार एजेंडा दङ दिनै योद आइपिएफ तिरो बर बुसकांनि सालो कांचनपुर अथवा चोराइबाड़ी থেকে उमलंजरा जों लंग मार्च खालायनानै बका थां दङ आबनो तुइ बोसों सेफ्रै पक सालायखा 3 नाम्बार दिनै ভিলেজ कमिटी इलेक्शन दङ बुसकांगो आबनो तुइ प्रिपारेटरी प्रस्तुति जे वार आबनो तुइ रबक जों सालायखा तो जतन सालाय पुछि हिंकाय दिनै अ सिकनसा एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग सिनी सलेंका करमसरा एरिया नि सीनियर मोस्ट जे सिटीजन ब 2010 जेप्रो ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য অকপিরানি চেংখা চাকরি খালাইতে অবস্থায় না কর্মচারী অবস্থায় সারা ত্রিপুরা রাজ্য আংবাই বিশেষ করে আংবাই बाप्रो महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी MBBWS नि सिनियर काइसा आदं अंगै बन्दनि सालरुगो जेदिनो हलिडे मानका बा हरो सालो निनि लबन छरा থেকে শুরু ক্লাই লাল ছরা সামনো দাবা তাছরা হই যে সামু ক্লাইনাই ব রিটায়ারমেন্ট থাকা রিটায়ারমেন্ট মানে পরে তিনি আইপিএফ তিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট নতাই বকরা ক্লাইতিসানানি নেই তিনি নিসিমি তিনি যে डिविजन नि मीटिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग फाइ चिनि आईपीएफ तिबो एबो बराक क्लाइटिसाना नै एक्टिवली जॉइन क्लाइपेका चिनि ताको कोकरा सरोज रंजन देव बर्मा ताय मनोजों
Kini IPF ini terus ke ini sembrono pipeline hambaya forka lam sokka bini je itihas ang to kisah saya kenarika tahu bawa kisah sanai je bawa hai ke adik kisah kelai ke ya saya kenar. Ang kay agi agriculture department to chakri kayo. Chakri kayo din kay o kakasongrok. Ano ring nung leo area wo tong naiba. Kay nung sunod siya logiridi. Nung upay di. Kay kay ang boss amoy sujuk man ka din kay MBBWS ne apruwo ang kay siya dolo tong. Kay soiling tatu ওই সবাই নাও লবণ ছড়া এটা কিছু কোনা হাতছাম লবণ ছড়া এই গন্ডাখি yang Manipur বিভিন্ন জায়গাও जों थाङै प्रसार खायो टिपुरा लेन जों नांगौ जोंनो बुयागिवो टिपुरा सा इयावो केबो सावो सन्दु केबो खाय हिनका ट्राइबल केबो खाय हिनका पहाड़ी आमुतै हिनजागै जों दंमानि न मुक्ति खायनायनि बागै उद्धार खायनायनि बागै दावो जोंनि काका संग्रह बर' आककनो तिसावै दैलायखा थांलायखा आबनो जेखाने सेखाने सालायखा ओंखाय दाबो पर्यन्तसो जों त्रिपुरा सा हिनजागैनि त्रिपुरा लेन नांगौ नैनो जों याकुंनि 2012 याकुंनि पेसारानै हिमका चाकरि खाय कयेकटा दिनखाय आं थांलिया पार्टियाव हिमलिया कारण कायसा पेन्सन होनखादोंखाय आंनि आगियाव किसा रांमान दंमोन आरो तेबो कमों थांखा ओंखाय आंनि लायसनानै थांनानै आंनि आबतै जिग्ग करिखा ओंखाय बोखाबो मरमराहां थांखा ओंखाय मियाखै काकातेवसा थारो बफायरि खना नोंथेवसा किसा सामुं तां आंबो चंखा आङो अबसर किसा आंनि जेता उनखौ यागुल दंनाय र बोसाबोतै बुसुकबोथाय नि बागै आंथ' जराकरिखा किन्तु जराकरिफाना आंनि जेनारेसन दंनाय बरंनि बागै किसा तांलाङानो नै दाबो तैसा पार्टी आइपिएफ टिव फैयै आं सामुं तांनायनि बागै नंदल थायो ओमफ्राय आं लेतैले आसले माबा राजनीति बक्तृताया आंनि कायसा काहिनी सामोनसे ओंखाय उसुं नंसिगोन आपनो कारै बाहायनो सोंथाय कायसा नायसिगै नायखांखो रामसेना त्रिपुरा रामसेना डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट रिजाइन रिमानि पदया कारमानि तामनो पार्टी मुंनो पार्टी हुई त्रिपुरा नि जे रामसेना नि आबो जे डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट तामनो रिजाइन दिखा हंखाय थांनाय साल किसा सिगाङो एमबीबी कलेज बुजाकमानि त्रिपुरा सा सिखला साबिरक बाय बुजाकमानि पतिरपट अमायखलाय जे पार्टी मुं बख्रर फातिरि जाकमानि आबनो तुई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट रामसेना त्रिपुरा रामसेना डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट आबनो तुई ब्रक नि कासे सेंट्रल नि प्रेसिडेंट गोबांमा आदं रक बाय ब्रक आसक लाइखे आबनो तुई सिंतामो ख्लाइमान फियाबा ब्रक नि आ जागावो मुभमेंट खायनानि सभा खायनानि आबनो जस्टिस रिनानि कक न कारै सोशल मीडिया व थाइसे थाइनि कक साकानो सुगनाय ब्लेहनै कक रकनो खनामा बाय जलि जागै साजा ग्यां जागै ब्रकनि कक साबमानि बाय खापि जाग्या आङै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिपुरा रामसेनानि रिजाइन दिमाने अमहाय कथमा बिनि खुक्रि नरखनाय नायदि फुल डिटेल नायतंदि जरानि न्यूज दिनि बागे अपडेट सिगनो बसकाङो नरक बाहायनो हाय मालायनाय नायनाय देखिसे कथमार टिकेट दंनाय ओंखे आफोर इंडिपेंडेंस माबा जानाय ओंखे बाफोर नियन एबांनि नेखक ख्रांथि सानाय बो अमा हायके पलिटिकल सीन सिंनाय नियक जदिसिबो लामनांगौ आनो सपोर्ट खायला हांके आनो सुबानाय इनके जों गोबां माने कक सालायनाय आं खायो पलिटिकल चेंज कक सामा बाय सिमिंयाना बनो इमप्लिमेंट खायगोन एबां स्टेप मानाना बरकनो बुथारमागो जे बरक निवा सकमानि न बुथारमाया कायसे वा सकनि समय सकफायाके समय सासिउ समयनो नारगमाया नगो आसगै तंगै फिरि खेनो नियमनि आजादी सिनि आजादी न तय रया बनो जों सेगि सिमानानाय ना जों बनो प्रोटेस्ट नि बट लागो मानाय बांमा प्रोटेस्ट खायला हामब्लिस नों बो खायखाना जे मा भिडिअ नायतनाय
যত जों नुग्लायजा गोबां प्रटेस्ट खालायला हायफोर बांलादेशी गो बेकफोर लास्ट वन फाइटफोर हिसें गोबां मा थाय खालायला सिए ओंथों दाक सिए तो बत्रक तल गासिबो मेन हट टपिक मा बर'नि टिभि जों डेली मा जागो डेली 5-10 जना 20 जना बत्रक मा जाग मानसि मा जाया तो मा बुसो खाय दंना बत्रक जों गोबां प्रटेस्ट खालायला नोंसोर मा हादे माया बनि टिभि जों बनो प्रटेस्टनि बदलाबो माया मुंसाबो माया बनो जों सिनि कासे आइडियोलॉजी से हामाखि ओंगा दंगा नांनाय बो स्ट्रेट ओंगा नांनाय बो क्लियर ओंगा बो टेक गोथार ओंगा नांनाय उ आइडियोलॉजी गोथार हांके बो प्योरली बखाबाय फाय माने आइडियोलॉजी इनके जों मानाय भगत सिंह ओ इंडिया नि फ्रीडम नि वालाय थानिगो ओ इंडिया नि फ्रीडम नि बांगै जे इंडिया नि बर रक्ताबो शांति के तंगमानि उ बनना थानिगो 23 बছर गनो ओ इंडिया नि फ्रीडम नि बांगै वालाय भगत सिंह फांसी जागी थीपेला हाँ सिनी उ त्रिपुरा हानि बुसारो जों त्रिपुरा सार अंखासो कमजोर है जे उ देश नि मंग थै तसा किख्लायमाया थै तसा नामाया क कसार मं आं खाखाय गैनि रक ता बुसकांनि पंचायत इलेक्शन गो पार्टी बायता वालायदि नों बीजेपी बा खायदि त्रिपुरा मता बा खायदि सीपीएम बा खायदि कांग्रेस बा खायदि पार्टी नि तैगै बुट्टारदि पॉलिटिकल चेंज नि अकबुसो मुसु खांखेनि रक जदि सिनेता न त्रिपुरा सारक लिया ताबक जों ब्रम थकक मालि हनि अक बैसा ताब्रम शिरोगा मुसुखे पार्टी न बुटारो दि नियनि पंचायत नियनि नियम नियनि कानून नियनि पंचायत गो निरक खुद न अमस फनासि नि बांगै कहा खायमानाय अ फनासि नि बांगै लामा करिसनो लामा रमानाय बनो खुद निरक मासकदि बनो खुद न बुददि जे कैंडिडेट बासारो थानिगो इंडिपेंडेंट के बाजार नाइबो आनि जाति बया निनि जाति बया बुनि जाति बया जे कबैसा उ हानि बांगै सामन खायमानाय जे कबैसा उ पारानि बांगै सामन खायमानाय बनो माति माजिति रनाय निरक कबै जदि सिकिसै उ आनि मुभमेन्ट न आनो सापोर्ट खायगा मुसुखे 9863347642 उ नम्बर कॉल खायलायदि थागेसि पॉलिटिकल चेंज नाय कक बाय सामा बायनिया आसरनो हामबाय जे आं डाइरेक्ट कक्सनाय जे आनो सिनिनाय रक्सिना आं त्रिपुरा रामसेनानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंमानि रिजानि खायरोहा तमानि हमाले कके अमसि निरक जत नुगु निरक जत नुखाना जत बुसिखाना जे सिनि बर स्टुडेंट रक अम एमबीबी कॉलेज बुजाक मानि बखरक फाटे रगै साबि बाय बखरगै अजागै बखरक फाटे रय बुजाक मानि उमेद आनो तैगि आंनि आफर त्रिपुरा रामसेनानि हेड ऑफिस थांहा थांगै और इन प्रेजेंस ऑफ त्रिपुरा रामसेनानि स्टेट प्रेसिडेंट ते गोबांमा अन्य मेंबर्स दंगो त्रिपुरा रामसेनानि अर्गेनाइजेशन नि ब्रंनि नको आं डाइरेक्ट एंड क्लियर आं ब्रंनो कासे कक कसाल माने तिसाला हा सिनि बरक जे सातक जाक मानि सातक जाक हा जे बुजाक मानि बुजाक लायला हा जे सिनि बरक आनि बाय आनि बांना जुथं रेप खायजाक मानि खायजाक लायला हा अन बास ते जों बनो ते बुथाय जे सातक जाक मानि जों ते बनो जों टरेट खैमालिया जों ते बनो सयमालिया ओंके ताबो जतन गथना नुकजाक जतन नुबाय खाना सिनि बरक हाय बुजाक फिलांखा माने बनो तैयै आं अरजा कासा बसकां मुभमेन्ट नि बांगे आं ब्रंनो कासे रिक्वेस्ट खायला हा त्रिपुरा रामसेना और हेड क्वार्टर में आफ्टर मीटिंग लाइफर 24 घंटा नि बिसिङनो जे मथाय के अननेसेसारि अटैक खायमानि बनि तैयै 24 घंटा नि अंडर गनो दाति स्ट्रिक्ट एक्शन नागै कासे मुभमेन्ट स्टार्टिंग थं बनि तैखे आं कक सामानि जागा त्रिपुरा रामसेनानि स्टेट प्रेसिडेंट साखा मेडिया रिहंगै थाइसे थुचु कक साइड दिफो माने बनि के आसो पाइलै जाक बरंनि ओंखे बनो न कासे कक सुमो मेडिया नि बसकां फाइगै कक साफायमा माइतो सल्युशन नियाबले मुभमेन्ट नांनाय ओ कक न तैयै पुरा 3 घंटा रक लाई जाहा घंटा स्लाइसिगो आं बरनो सयरगानि नायला हा ओ कक न तैयै आं आर्ग्यु खाय हा बरक आनि कक न बुसिलियाना आंनि माने बरनि आइडियोलॉजी का मेडिया बसकांगो के थाङै कक हा सामाफो सिनि हा आनि बरक नि कक सामाफो कबैसा जाको फिल नखागै सामु खायदि मान नगो खायमेयाफो ओंके आं मथाय अर्गानाइजेशन में मुसा करंगै तंगानि आनि मुसा इंटरेस्ट करै बो अर्गानाइजेशन थं पॉलिटिकल पार्टी थं जे बरक मेडिया को फागै बसकां फागै केसे कक सामानाय बथाय आं पार्टी थं अर्गानाइजेशन थं बहाय बाय मुसा इनवॉल्व करै हानि बाङै आं रिजाइन खायरहा अरते कासे कक बरक मा सखाना आनो ए जय बिक्रम जमातिया रिजाइन खाया बरांनि बाङै सिफायगै
sar nung besina jodi si ang rang ni bangi phai hang ke ang BJP ko join ke kemu jodi si ang kisa masa power ni bangi phai ke ang CPM lo seat sangai kaisa seat sangai ang basa ma khamu ebo ma khamu nilok to sigebo ini borok sapok jagai bujagai tongmani bono ani mokol bai ang ni borok no bujak mani nuglo ha o bono mothakani bangsi phai ang tabok usukle busi pel ha tabok ni 3 bosor hingla ha mothai go tabang asle busi pe ha organization ungi belap kerei political party ko hagi belap kerei nang ke baisa desh ti bangai samung khaine ingke organization nang join khagi belap kerei party ko thangai belap kerei temani homale organization nang first bu sa ko nang join khaila ha botoi pe hangke bono bi political party fa adopt khai pe ge ngke boro borang ni je nei si saya khai pe jak ba boro bu sup ke ma pai ge ngke boro kon hai ke organization toi pe hangke boro kon political party ko phang pai ang tabok organization bu khwaya political party bu khwaya tabok ang kaisa group khanai bumung group ni bumung kha youth Tripura independence bo hai ke kaisa group khanai bu organization bu ya political party bu ya bo sudu kaisa group bo orong kha je rang ni bangi nai ke keno ang mane or join tang bai di ke bisa ta u hani bangi hingnai ke niok jotum join khaima ge niok ano 98633 47642 u number o call khagi ano loge mane pharo laji jotono sini leaders rok जोंनो सागो political change पे हाई पे ओंखाना political change त्रिपुरा को आं तो नुगिया को political change माने तालुरा सिनि उ नेता 95% कारा ब्रनो संताबक political change फुनुक लाइने political change को बै सामा बायनिया फिलो सिनोखा के सिबनो apply मा खैने political change बाइकिं नाय जे समय गो पारा नि जे दंनाय district नि इंथों MLA के कासा मनि इंथों जेकुनु थं borok si tak ani constituency an telamura engke o telamura ni borok si candidate choose ma khainai seba ano ha khai manai telamura ni ang engke telamura ni ang candidate choose ma khainai tabok phona ani bangai chini chumti telamura ni mang ka khai mangel engke bomo sing candidate bono independently ma basaro nai o independently basaro thani sing jotono thasa ke bam khorang bam basaro lainai political change ko to neta sag political change biking nai ba bono that joni proper process tigi sibono implement na kanya political change beleng bele salage nejini sinizak no MLA basaro lage nejini sinizak no MP basaro lage bobai to political change ya political change biking nai tabo ang example loi sanai ani constituency ha telamura ni ko to party decide ma khaya party decide ta khaji bono MLA khanya bono ticket onai independent like bono je borok tumai constitution ni borok mi legese bono decide ma khane ani constitution go bono basaro nai u process go je ang bai loge tong nai jeng tabok buskang go tom election tong buskang kacha panchayat ni election u election go u political change ni slai meng go thang thani go ano loge ronai ni loge ronai je roya dang sia apone jori sinyo loge ro ka musuke ano call khaile di je para je u wat tong ya deba kaisa para mane kaisa panchayat pasta para de duita para de u para go ni kaisa meeting khalenai u meeting ni go ang ani sinijak no mo candidate doya boni sinijak no candidate doya bini sinijak no candidate doya je u para ni borok rok kaisa wa sogoi u phona sing bangai panchayat ni bo chairman phang ha je kunung ha ke bo sing bangai lama suna manai bo hai ke je wa sok mani e borok no sing candidate basaronai amhaya bane bo khaili ang ke jeng bono chairman ni nokhalai rokani aprongke almost political change aprongke boro chairman engtheng MLA engtheng boro party ko thaya khanai borok tmani ma sani boro tak to party si boro ticket doble je party ning kolo ko borok thangnai okay aprongke mangnai party boro ticket doya bele apro mane angtau sai to mane process ko thangke bono ni rok ticket donai okay apro bo independence ma basanai okay ba apro ni oni bangni khok khrang ti sanai